Mamaya manyaman niya kay ba't nang hinaman kita. Kita kami kikain, mamanyaman. Lyrics coming at you with supersonic speed. Okay, third most important. Nung dingaliwa, magreplano la kaya mag 3 days 2 nights lang kami. After 3 ulams 2 rice, sa akin na kami ulit. Yung Tagalog, maal kita. Mahal kita. Sabi mo, Ating 8. maal kita. Ay, buri kayo ni. Solid kayo, buri ni. Manyaman na rin. Tayo, buri na ka. Buri na ka yan. Buburi kang buburi. Na. Ako, burida ka. Ang buri-buri yan? Na? Pakanan me? Alipo. Na? Diyan may bale, diyan may panamayad ng Netflix, pamamayad ng load, tuition piyo. Ika-grade 4 ka pa, talan may wali mo. Oh. Ay, yes! Nano? Diyos ko, yes, mikit kayong goryo. Pangaibugan ko na yata. Ay, bugan mo na. Diyos ko! May kiss na kayo? Alipa ka Ay, eh. ikaw pa! Tinan mo na yung master. Alipa ka Ay, eh. hug na kayo. Alipa. Ah, Diyos ko, wala namang giwa yun. Wala mo, Bago nakabong. na gawa mi. Dinilat kaya bata. And finally, balot ang mga love greeting kay Kapampangan. So, kaluguran da ka. Kaluguran. Sobra. Flashback. Pwede. Kailan sasabi ang balo na? Pinanalo. Okay, sige. May Nalitok na comeback. tayo. Kaya pa. Let the millennials judge it. Netizens, why? Well, depends ko lang kasi alwayan nga manunde. Aliwa yakin. So, rin ang may bolt na milk tea from Chowking. Itang night siya yung amanuan yung balo ni. Pero aping na yung bayo do. Wala nitang night siya. And sadly para ka na ako. Alam na, yakang mo ni kaburi. Oh my God. Wow. Imin sa kaya agad sa minuna kaya bagaw. Go! You be taking 5 seconds as you say sweet. It's sweet. Yung sa lalaki ng pearl. Uy, ko na Palitan niya straw, may sa lalaki ng pearl. Karakal mo opinion Ken. Na, doon ako opinionated Ken. No, kape mamasay man ken. Giba titang di nanda alibring tea. Kiba lalasen hot tea or water? hot tea or iced tea. Pininitang hot tea. Lalasen tinapa. Panaginip lahat ng ito. Bakit ba Sir, yung in-order ko, pakiambula na tambing yung ano, yung sabaw sa rep. Ang bula ko na tambeng. Ambula mo na tambing, okay? Siyempre, alayang age yung Kapampangan. Age Alang does age. not matter kayong Kapampangan. Age. Yung kayo naman, nandiyan alalang age, ding alang age, diri nandong AIDS. Hay, dura rin tao nga rin. Hano? Di hanen. Ay, dayo. Makanini bro. Excuse me waiter. So cheap, pare. Tapalubida. Yes, mautuan.
po. Go. Hi, I'm Jericho. Gisa namin pa yan. Rusa yan. May order pa mo tama. Ninong gigisan nito? Kami na lang gigisyan yan. Sige. Ay, totoo. Wow. Oo pala. Papa. Oo. Kaya ka maglakokap sa kilog. Hindi kasi mahaba yung buhok ko eh. Hindi pa ako nagpa-urod. Parang siya. May bigla ako pare. Sobrang solid daw bro. Manyang pukaki la flow. Pero aliwana yung episode ito. Okay? Balog Jericho! Neng kaktatak! Pinatitibok mo! Nunahan mo na ako naman. Balas kayo ito eh. So kaya ngayon ni Corgi Cafe. At so kami kayo ni Corgi Cafe. Kaya Corgi Cafe. So kaya Corgi Cafe. Kaya Corgi Cafe. So kaya Corgi Cafe in the garden. 1 hour away ya ini Corgi Cafe. Kaya Corgi Cafe. Search for Corgi Cafe in the garden. So yeah, Corgi Cafe in the garden. Kaya Corgi. Corgi in the garden. Corgi Cafe. Corgi in the garden. Salamat kay Corgi Cafe in the garden. Yun naman kitang grab itang Corgi na? In the garden. Corgi in the garden, sorry. Babe, may nakalimutan ng appointment na pota na kitang malutong building. Ano p***a? Minumura mo ko? P***a mo! Tara mo! Karen! Babe! Pag ganyan, babe! Babe! En Lubao, patses sinabi ng puto, ingaman naman data mo mga puti mong puto. Pero kaya ni Angeles, patses sinabi mong puto, gara-garang klaseng Poco Jam, Spanish bread, Spanish pearl, mamon tostado, French bread, putok, gara-garang mulawin. Balita ko karing aliwa, nga ako sa daging single, inangit. Wow! Inangit. Kani Angeles, makanini. King Florida Blanca naman, makantini. Kenny, ausan me kay ba't tingaliwa, kulaytan me. Asan versus ulam? Anya siguro, ring aliwa, magtakala ko tang dananing stew. May palares o may lapares. Pareho lang kong stew rin. Stew la po rin. Depende mo nung noori ka may laparis. Nung noori ka may lugar. Nung noori ka may pato. Parulang ya karela, kaya bali may flat ne. Parugang ne. Parugang, wa. Kaya? Menga pagirot o kaya mengas dan. So, itang 50 ang pang 50. Aliwa na yata yun. Yung mo kalimutan ng appointment na po tare. 6 p.m. A dialect is just a version of a language. Ngayabalo, tanay biya ko with the lokal. Oh yeah. Ayan, good. Oh, yeah. Kuha na. Segue niya ata. 3, 2, 1, and... Oh, yan, sigla. Okay, rolling. 3, 2, 1. Action! Pare. Oh, nalog yan, payaw sana. Kailangan ko mausang bulan siya. Ikon Jordan, may kinis siya. May kayat siya. At yung... Before, basically, malasa yan. Soury. Okay. Alas yung piato sa kulay green guys. Sa 10 pesos, 99. 16 ounce, So, kung 99. sabi ng 89 plus 10, 99? Par, ako sure eh, ako mathematics. Kaya ako kasi I'm not a dark choco person eh. Nandiyan Pero, ako white choco. sorry. Kasi yung papalabis. Buri ko reta. Dapat gawa tayong compilation na reta. Banana coffee. Alia coffee. What? Tofu. Alia tofu. Basta alia tofu. Banana. May banana ka man. Tres leches. Ikay nga lo. Tres leches. Tres leches. Kasi loya milk. O nung Kasi do ya. Busap. Kaya baby nalareng ladwang pilaban mi. Kening challenge sa ini. Makanya niya karitak ne. Kasi tang lechon de leche po, tang dinebone me. Neng karagul itang part na nitang bungo, Ribs. fine. Nitang Ribs. fine. Lechon expert. Datang bitis. Itang bitis. Nga. Tingtingan niya kano ining karelang bell, Kenny. Siling, ano nga sabi mo kang pamangan do? Iglesia. Asira niya po. Asira niya So po. serious, sir. Sir, asira niya po. Thank
you with the local. With the local is now canceled. Mag-offer na rin aliwang dishes like kare-kare-chon, pancit-chon, chapsuy-chon, sisig-chon, pinakdik-chon, Bernice-chon. Kevin-chon, silid-chon. Celine Chon, the Canadian singer. My heart will go, Chon. Heart will go, Chon. Aliwa ito, Whitney Houston yan. Okay, ayun na pala kaya tayo Sir Zep. Zeb. Sir Zeb. Pero in fairness kayo, very creamy. It's very filling nung... Mantungatang words mo. Mantungay. Vocabulary. Witty stuff na sabihan ka. Diyan mo ko. Soybean curd. Soybean curd. So, soybean curd is in this. Silin namin kaya ka. Sir, sorry ako maglinis kanina po. Nangarakal katak. Niya kasing kakatak. Ano sir? Pagising yun, ano muna yung Routine. Mag-toothbrush ko syempre. Tanto to. Ali, mag-Facebook ya pa. Mag-Facebook ya pa. Talagang most awaited part of the program. Happy niniing lunching. The Skin Bureau lunching. Potang bengila. Aluayan ah. Dinnering. 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 Balak sa parang Albertini potang ibisang kibot. Hack number. Ala. Okay, sobrang excited me mag-handout lang. Free product. The Skin Bureau products. Happy ning latest product to. Happy latest product na ning the Skin Bureau. Yes, okay. Nakatight yan kasi. Oh my gosh, Malago na ka manot, nanay. Malaguna ka manok, nanay ka marine. Very light. I like the cheeses. Tangkay. Basically, mo kayo pwedeng dalagin patat. You can smell it right in front of you. That mozzarella. Because it's right in front of you. Iiyak ko na naman may hadirat yung table. Sorry. Sorry for the third time. Inina nini. Kebs, you just read it. Picante. It's called picante. Picante na pepero. Alam mo sa kenta? Pero kaya ang pepperoni dito. Solid yun? Speechless, I wish there was something to say. Ay, pabitsuy! Karagad. Ati kami 12 of fans. Gatang 11 na minapaigit. Ika ma'am, Kapampangan ka. Kapampangan yun. Aliya! Gal, at palagi mo. Mayabang na rin ka mama. Pero kayong mga something lang po. Kai, which you can use for absolutely anything. Celine, bahal may kaya. Kaya kitang kaya. Kaya? Ano mo sabihin? Tene ko tangang Kevin. Bisa sabihin niya kaya. Ay mo, bahal mo. Kinain na yung kaya. Anyang mentala kitang kaya. Pagpingay na yung wari. Eh kung makaiken, no? Balo rin kaiken. Kayanda kayo. Kapinne. Elang manigloring Kapampangan. Chef, halo ka chocolate. Nagwana, manyamalar, limited edition. Magkano ini? Dinalan. Ala nang tawad? Ala ng tao, dinalan na yung mga tawaran niyo po. Ano niya ko'y Pert? Bert! Sikat pong vlogger. Bert! Ah! Itong vlogger! Awa! Kuha na itong dalan. Dalan. Yeah, each. Masakit. Uling. Masakit. It's tough to be sick because it hurts. Susu versus susu. Uhu versus suku. Tamu versus pako. Ano sinabi ko? At chuke kening halftime burgers. Kening no karing halftime burgers. Kaya yung sindalan. Ayan, liga. Mastagan! Chumi na lang mastagan! James Harden. Mag-step back yan, dili na yung nileme. Inachos, Mexicano yun. Rey Mysterio. Kaya ni, Steve na. Mag-assist yung nileme, in-assist na ako. Wings! Tara!
Sriracha po palo. Nang sira, sriracha. Aliya po sira. Bayo lang luto. Sriracha. Bapalo. 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 Kaya ka arte ni sriracha, binapalo lang nila. Garlic parmesan. Parmesan. Garlic paglagay ng masanting pronunciation ka rin. Garlic parmesan. Nanong penga nyo yan? Chicken. Ay, manyaman. Eh naman susunod po. Alam niyo ba? The best yun. Babe, may sasabihin ako. Bakit di ako makasama mamaya? Okay. Nasa hospital si mama. Buti hantod siya. Anong buti? Grabe ka naman. Anong mabuti doon? Alam kong nag-aaway kayo ni mama minsan, pero walang mabuti sa nangyari. Kaya nga, nagtatanong ako, buti nga andun siya. Walang mabuti sa nangyari, babe. Pagkasama namin yung nanay niya, Dok, natetense ako kasi nagmumurahan sila. Nakapalod na? Ay, nang palod po na yan. Diyos ko, mag-yoga ko kayo. Naputa na mo. Buri kong hini naman. Ba? Naputa mo kanyan kahit ilan ng oras. Una nga karapat ko, itatang mo kayo ka cellphone. Potang bengi data niya. Kadatang na potang bengi ka rin kapalod. Ne. Diyos ko, ay Selen, ne. Hey, load po ko. Load? Oo, si mama kasi sabi na puta daw. Diyos ko, meron kong Oh, makanyan. puta na mo. Hands rolling. Thank me ito. You appreciate. Thank me later. Vegan man. Counseling nga mo. Ano mo ini? Na? Nasabihan ko na. Ako di ba? Kaya palagi tayo mamibababate. Is directly translated into English as why did you go? Where did you go? Just like how concerned Solid siya palubin. Just like how concerned Chua Eye Center is about your eye health. At saka ka next I-hesitate niya bang bagay. Dok, nagmumura sa tabay. Dok, sila ng mahalo kayo sabihan ko eh. Kanya may misim na mo. Ay, loko! Kaliwa! Loko! Tao po! Kalmis Philippines na ni Bambang! Ay na! Kaliya! By the way, Tagalugan, kaya ka papagupit, paurod ka. Gupit is a Tagalog word. Urod is the right Kapampangan term. So, patse, tutuging manyad kang pera mo kama mo. Ma, manyad na akong pampaurod. Diba di namin ang I love you ba mas manyaman? Kailangan ko na nung atin kanina. Sige. Salmon. And this cheese. Ano sauce may cheese na yun? Basta cheesy lang. O nanitang bilog-bilog yung babo. Pearls. Caviar. Caviar, sorry. And what's this? What do you like, guys? If you have any complaint, you complain with the chef. Kutang tamong po yung kabilyan na rin kaya katamong panahon, kaya katamong multi-awarded reporter and weatherman Bruno Chotuico. Okay, Bin. Hello, Chuko Kenny. Ngeni, Kenny kay Kilwal. Anang kapali, anak. Nika, ano rin kang yeni? Joy ka ng gulat ay Ay ni Karem Ay ni Karim Aksidente la kanuking Mekaday
Meka talaga. Ah! Oy, Chayay, mayari na naman po yung metong ng episode. Ay, ne. Ay, sakit ko yung niagli. Last words. Last word syndrome. Last word syndrome. Ito talwilan eh. Okay, rolling. Go speed. That. Okay, ready. I help. Okay. Never too late to learn your indigenous script. Time is gold, so are we. But only God can create a tree. Only mama niya to. Tumalo. There's a reason why we call it Roman script. Why do we call it Roman script? O tsaka rin Romano. Okay, very good. Mana niya yung basan ganyan. Damulag na yung basan. Mabilis siya nga na. Pero ini, nukuran niya kakaba. Mu. So di na, unay ni, munay ni, di na may pang kugay na. So basan mo yun, damulag. Ngayon eh, nung ining ka ngayon eh, dahil na na, dumulag ya kanyan, nung dalamay ka yan eh, baka na may basan. Damulag. Okay? Checho kakapas, wala mo iya ka naman meko king Pampanga. Kasi, sali kang ketindan, sakay kang jeep, mga Pampanga lang din tao. Eh, ka naman kayo, gagalas, patsyet, San Fernando, malagarap lang din tao, wala mo si Karel. Pininiing? Dakala Kapampangan. Bakit pinako? Wait, time out. May nakurak yun. Patsyetso kakapas, wala mo iya ka naman meko king Pampanga. Kasi, sali kang jeep. Mga Pampangan ka. Oh! Number 2. May itong edible flower. Edible. Lalo na rin bayan ng naman talaga. Ano? And Lalo na rin niyaliw ang klase ng tinapa. Aray. Tilapyang bangus. Ay, magtinapa ako rin. Umbisahin pa tinapa ka na ako. Tinapanda kayo. Tinapanda kayo. Tinapa! Death March! Nano, sumabi ka pa. Uy ka na mo. Kami, anyang dalaga kami, partner kami. Basta abe mi lareng boyfriend mi. Habang mamang goso eh. Wow, abe mi lang magkanto. Kung kay kanto, wow, yan nga boyfriend ko naman eh. oh no. Yeah. No. Bruno. No. Bruno. Oy! Basta. Oh. Aro, ano niya sila yun eh? Solen, Sindel, Celeste. Ay, akalimutan ko na. Nakagam mo na ako natalagyo. Ay! Panupaya mo na ne. Pero, kaya tanda ng lagyo mo eh. Pero balo king lupa mo. Nana si lagyo mo? Bernard. Ay, Bernard! What? Bernard? Kalas kong elementary eh. Oh, yung grade 6. Saklang kaya katamong smile or timan. Kunti. Okay, stop. Or raising of eyebrows. Raising of the pinching of the cheeks. Sino ba? Pinching of the cheeks. A tap of the hand. A wave of the hand. Oh. Both of these are greetings mean. Both of these greetings. Dyslexic na kaya sabi ko. Both of these greetings are mean. Wala nangyari. Maya payabak ning dispo. Kiss po. Alam? Forgot. Kiss po. Kiss. Muntata naman Easter, instead of saying Happy Easter in Kapampangan, we can say Paskong mayap ning pangasubling medye o maya pa Pasko ning eko na yabasa ning kabilis. Sobrang bilis. Nung 7 siguro kayong ko yan, may bulag yan. May bulang. May bulang niya! May bulang niya! May bulag. Bila ko May bulag yawa. Tan